Watu wa Mungu, nimeona kuna watu wengi kwenye mtandao wakidharau Biblia na kuzihaki na kusema kwamba Biblia imeshapita na wakati. Lakini nataka niwaambie, Biblia hii tunayoisoma kila siku pia imetoa tahadhari kwa watu wanaoisoma. Kuna watu wengine wanakataa maneno kutoka kwenye Biblia. Kwa mfano, amri 10 za Mungu zinapingwa kila wakati, kana kwamba hazijaandikwa na Mungu mwenyewe. Na tena nataka niwaambie, amri 10 za Mungu zimeandikwa na Mungu mwenyewe, hazijaandikwa na mwanadamu. Jiulize, kwa nini maandiko yote yameandikwa na wanadamu, lakini amri 10 za Mungu zimeandikwa na Mungu mwenyewe? Kwa sababu Mungu alijua wanadamu ni vigeugeu. Leo kuna Biblia, wanadamu wanaanza kusema maandishi sio hayo, maandiko tu yameandikwa na watu. Lakini nataka nikwambie, Mungu aliliona hili mapema, na ndio maana pia akaamua kuandika amri 10 yeye mwenyewe, kwa kidole chake mwenyewe aliandika mwenyewe. Lakini pia Yesu alipokuja alitoa tahadhari kwa watu ambao hawaiamini Biblia. Asema namshuhudia kila mtu ayasikiaye maneno ya unabii wa kitabu hiki. Mtu yoyote atakayeongeza, Mungu atamuongezea hayo mapigo yaliyoandikwa katika kitabu hiki, na mtu yoyote akiondoa lolote katika maneno ya unabii wa kitabu hiki, Mungu atamuondolea sehemu yake katika ule mti wa uzima na katika ule mji mtakatifu ambao habari zake zimeandikwa katika kitabu hiki. Yaani, mtu yoyote atakayeamua kuondoa neno lolote katika Biblia, Mungu atamuondolea kwenye kitabu cha uzima. Lakini mtu yoyote akiongeza neno lolote juu ya Biblia, Mungu atamuondoa katika kile kitabu cha uzima ambacho ameshakiandaa kule. Kwa watu wa Mungu, tunaposoma Biblia tuwe na tahadhari na Biblia, lakini tuiamini Biblia kwa sababu ni maneno ya Mungu aliyeandika yeye mwenyewe kupitia watu. Lakini kuna maneno ambayo Mungu aliandika yeye mwenyewe, hakuandika mwanadamu. Bwana na atubariki, na Bwana atupiganie kila siku, azidi kututengeneza kuiamini Biblia, lakini kuamini kile kilichoandikwa.